Nalazimo se u samom srcu Starog Resnika i oko nas su te zgrade koje su obeležile upravo taj Stari Resnik, odakle je počelo naselje da se širi. Inače, neke prve pomene Resnika nemamo zvanične, ali nezvanično ovaj prostor je bio naseljen još u rimsko vreme, a neka arheološka istraživanja pokazuju da je na prostoru gde je današnja osnovna škola zapravo jedan arheološki lokalitet koji bi mogao da potvrdi da je tu bilo i rimsko naselje. Inače, zbog čega je Resnik bio interesantan za sve one koji su u njega dolazili, je pre svega činjenica da je okružen pijaćom vodom, mnoštvo izvora, mnoštvo vode, plodno tle i to je bio prostor koji se relativno brzo naseljavao i pomeni su još, dakle, i u vremenu turskih najezdi, pominje se i u vreme despota Stefana Lazarevića, tako da su to neki prvi pomeni ovog mesta, a oko nas, kažemo, u ovom srcu Resnika je sve počelo i nekako kako se selo širilo, te prve porodice su se upravo naseljavale oko ovog prostora i po tome onda znamo otprilike kada je ko došao na ovaj prostor. Ja sa ponosom ističem svoje poreklo i ponosim se činjenicom da su moji Matići i Marinkovića, dakle su mi otac i majka, jedna od najstarijih porodica na ovom prostoru. U tu osnovnu školu su išle moje babe, dede, otac, majka, sva rodbina i ja mogu da kažem slobodno da su Resničani moja familija, jer mi smo svi ovde jedni drugima rod. Ako pogledamo svaka kuća u Resniku, u svakom ratu koji su vođeni na ovim prostorima, počevši od turskih najezda na ovaj prostor, pa sve do ratova 90-ih, svaka naša kuća je, nažalost, podnela po neku žrtvu, odnosno podnela veliku žrtvu stradanja svih onih koji su kroz te ratove prolazili. Tako da kad pričamo o herojima i o junacima, ja mislim da je svaka resnička familija i svaka resnička kuća heroj. Da pričamo o ratnim strahotama i ratnim dešavanjima, sudbina Resnika je zapravo bila sudbina srpskog naroda i države u kojoj je Resnik bio. Da li je to bila Kneževina Srbija, Kraljevina, Jugoslavija i tako dalje. Dakle, svi ratovi koji su se dešavali na ovom prostoru, nažalost, nisu mimoilazili ni naše mesto. Jedan od razloga je što smo se nalazili na tromeđi različitih puteva, o čemu svedoči pruge sa više strana, putevi koji se ukrštaju, tako da su vojske prelazile preko ovog prostora. Kako u Balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu, tako i u Drugom svetskom ratu, jer mi se upravo ovde nalazimo ispred spomenika koji svedoči i podignut je u spomen na žrtve u Drugom svetskom ratu i upravo na one, ne samo koji su učestvovali u bitkama za oslobođenje Beograda, već koji su kroz čitav Drugi svetski rat dali život, dali u okviru narodno-oslobodilačke borbe, dali kao zarobljenici u logorima. Recimo ovde u blizini nam je i romsko naselje, jer naši Romi su delili i život i patnje i ratno stradanje zajedno sa svojim, da kažem, sunarodnicima koji su se ovde, sa kojima su bili komšije, tako da su svi njihova imena na ovom spomeniku. Inače, ovo mesto je interesantno jer od početka 2000-ih je tu pridodat još jedan spomenik, a to je spomenik stradalim Rusima, odnosno pripadnicima Crvene armije, jer znamo da je oslobođenje Beograda teklo upravo uz pomoć i podršku i Crvene armije i čitav taj pravac oslobađanja Beograda je išao i kroz ovaj deo Resnika, dakle od Avale pa preko Resnika, Kijeva, dalje na Topčider, Košutnjak pa sve do Beograda.